Angishweleze konke amagumbi ami anamhlaba bantu bakithi siyabingelela. NguDlozikhulu lo okhulumayo, indoda yamadoda, indoda ehlonipha abantu, indoda ehlonipha isintu sayo, indoda ehlonipha umuntu noma encane kangakanani, indoda ezwisisa isintu somuntu ngemva kokuba imsize. Kunento nje encanyana engifuna ukuyidlulisa. Omunye umuntu uyabuya athi yena ufuna imali esheshayo, kodwa bese ngisithi mina-ke idlozi lakho lithi thatha nanku umuthi hamba uyogeza noma uyenze ukuthi ngalo muthi uzoyibona impumela yakho. Ungakusoli lokho ngoba ngisuka ngikhulume nedlozi lakho, nalo langitshela ukuthi yini into ofanele uyenzelwe. Ukusizwa kwabantu kuyehlukana. Akusikho ukuthi sizokwenza yonke le nto kufuneka ukuthi siyenze ngesikhathi sakho noma siyenze ngesikhathi sami. Idlozi lokho lingitshele khona ukuthi ngikwenzele nakwenzela khona. Uma ngabe idlozi lithi ngikunikeze umuthi we-gambling, ngikunikeza leyo muthi. Uma ngabe lithi ngikushaya inhlanga, impumela yakho isegazini lakho elisemadlozini wakho asuka nawo kwasemandulo. Kwaba lezi mfihlo ezingihamba zingaqondisiswanga. Mina ngiyenza lokho. Ingakho bantu bakithi kumele lingizwisise lokho ngoba mina ngiyazwisisa isintu somuntu, ngiyazwisisa idlozi lomuntu. Ngiyenza lokho mina engikutshelwayo. Angenzi lokho okucatshangwa ngumuntu. Singacabangelani ukuthi umuntu kumele vele wena ngoba ufuna ukuthi kumele ngenze lokho nokucabangayo. Ngilala idlozi lomuntu, angiyenzi umsebenzi womcabango. Yingakho bantu bakithi philani konke amagumbi amana omhlaba. Lingizwisise isintu sami, indlela engisebenza ngayo. Ukhona umuthi we-gambling. Umuthi we-gambling ukhona bantu bakithi, inhlanga ze-gambling zikhona bantu bakithi, siyasiposa. Futhi njalo uma useduze lapha eGoli, ngiyakwazi ukubana ngikushaye sona mina. Uyangifonela ku-083 2066954, 083 2066954. Ngisebenza efonini kusukela ngo-9 AM kuze kushaye u-5 PM. Bantu bakithi, kunabantu akuthi uma bembona online bacabanga ukuthi kumele ngibaphendule, uthola umuntu sengithumela imeseji ngesikhathi sakhe afuna ngaso. Nginesikhathi nami nginomndeni, kufanele ngi-athende umndeni bantu bakithi ngesikhathi somndeni. Uma ngibona online kungakathi sekushaye u-9 ekuseni, yazi ukuthi ngisakhuluma nabantu bomndeni. Uma kungashayi isikhathi ngemva ka-5 ngibona online, yazi ukuthi ngikhuluma nomndeni until 8 ngoba imisebenzi yezimali esisheshayo ngiyenza ebusuku bantu bakithi. Uma ngabe uyifuna 083 2066954, 3 days ingu-2500 inkanyiso yayo. Overnight ingu-4.5 inkanyiso yayo bantu bakithi. Masiphileni konke amagumbi amana omhlaba, asinikezwanga ukufana esintwini. Umuntu nomuntu unezikhwama zakhe. Yingakho kumele sihloniphe izikhwama zomuntu, sihloniphe idlozi lomuntu emsizayo, naye umuntu osizayo uhloniphe idlozi lethu. Amadlozi siyawaphahlela, siphahlela sihlanganisa nelakwethu, sihlanganisa nelakwakho ukuze ukwazi uthole usizo mhlobo wami. NguDlozikhulu okhuluma 083 2066954. Ungakhathali ukubana ngikhuluma ngisebumnyameni ngoba ngiyasebenza manje ngisebumnyameni vele. Ngisebenza ngisebumnyameni bantu bakithi. Ngithi philani konke amagumbi amana omhlaba.